U zadnje vrijeme stvarno su popularni ovi orašasti parfemi, pogotovo oni sa naglaskom na notu pistacije. Ja imam ova 3. Probala sam još Cherryosu 71 koja je u biti orašasta. U biti za moj ukus je abnormalno previše orašasta i doslovno nema osjećaj da sam stavila sprej, miris, šta god, nego imam osjećaj kao da sam na sebe utrljala sastojke koje koristim da napravim neki kolač. Ok, u Cherryosi 71 nema pistacija, u ova 3 ima. Plastičan, ali ok, izdržljiv. Izdržljivo plastičan, nije moj neki favorit. Kajali Jan Pistachio Gelato, također ok, zaista je naglasak na pistaciju, zaista je naglasak na pistaciji. Jel vi kažete pistacija ili pistačo? Meni je draže reći pistačo. Pistacija me, nemam pojma, nekako krivo mi sidne, nemam pojma zašto, kada me malo iritira ta riječ, ali evo čisto me zanima šta vi mislite. Ja ću govoriti pistačo pa šta bude. Uglavnom, naglasak je na pistaču, no poprilično je sintetičan. I ima ga već par mjeseci, je on potamnija nešto od inicijalnog šprica, ali ok je, bolje onako kad malo ostaje na koži, ali nisam oduševljena. I onda sam neki dan otišla u Divinity parfumeriju i proban Di Alma od brenda by Corel i svidio mi se. No međutim, ljubav se desila kad sam došla kući. Ovo je toliko sofisticirano, toliko elegantno, toliko profinjena kombinacija slatkih, slastnih nota. Pazite, molim vas, note. Pistačo, kardamom, cimet, lješnjak, šljiva, mliko, makarons, vanilija, tonka i mošus. Kako tražite nešto gurmanski drugačije. Da, uključit ću tu još i Moonlight Whisper od Zare, za koju bi rekla da mi je čak i bolje od ova 2, onda toliko o tome. Moonlight Whisper i Moonlight Whisper Intense, oba su stvarno super i baš onako stavljaju poprilično snažan naglasak na pistačo i dosta posjećaju na Pistachio Gelato, ali ono, s obzirom na razliku u cijeni, doslovno uzmite Zari. Ali ako želite mirisati profinjenije i elegantnije i luksuznije, na kraju krajeva i bolje, probajte Di Almu. To je toliko jedan krasan, orašast, slastan, sočan, bogat, gurmanski miris. Kad usporedim ih sa ovima, uopće se ne kuže ti orašasti aspekti. Uopće nemaš osjećaj kao da ćeš se namirisati sa sastojcima koje koristiš da napraviš neki kolač. Znači, nevjerovatno. Niti jedna nota posebno ne iskače, a sve je tako divno ukomponirano. Ja sam zaljubljena ovaj miris i ako potrošim svih ovih 10 ml u svojih 250 plus bočica, definitivno kupujem full size bočicu i bočice su im prekrasne, ubacit ću vam sliku. Ali ja sam oduševljena, ja sam doslovno zaljubljena u ovaj miris. I ima fenomenalnu trajnost, srednje jako onako projekciju, ali na mojoj koži traje preko 7 sati. Ovaj brand ima za sad 3 mirisa i sva 3 možete isprobati u Divinity parfumeriji. Pišite mi u komentarima jeste li isprobali neki od ovih mirisa i imate li vi neki parfem sa notom pistača koji vam je veliki favorit.